O blame me take it is kabako, me diye. O blame me take it is kamienu, me diye. Because on who ya nyaja. Me fa me bag. Ma Ghana. Ma mesene won konko she Kumase. Enunti ni bebrebe. Papa mami ka se binchira o. Me fa wo se papa o. Na won ho nyama kono da. Se me no won konko da mpamu da. Dabi. Se wo si wo audios, brabe ja wo audios ni gum. Na min jai beginning of the audios. Ni enhwe, why na na ha obi? Oba me metima wade ase, na woka, twete kiti baako, mienu, miensa. Mi di sika no de bae mi di ni nyina. Se last take it out de bae, se nya brante na ka ho one ye ba Ghana kamema, kamese di sika no. Me mla Ghana ba me tia wade ase. Out me tinchira me mla, abra wo minim se wudi nkofo yire no nyenye wo mo. O sa history na da bonten. Egu o ma wade ye. Shedewi aya usini me kasa. Shedewi usini me kasa. Ya the respect ma wa umpe wa just ye gu ani mase. O kra aboa e de wa sole kosoro just ye gu ani mase. Meboa. On crofo ti abonti se obi kuna kwawi ma mi ngegenti odidi nkofo yire ba mi jame ho ma wa enka wo bewe mi wa bra me tia wade ase. Mimi poma ma abonti ama me kan. Wetimi akọ granti interview se me peware wo. Me ne wo mienu. Fa wo audio wa wo bra. Na mi nyimi die mpie ne fa compare. Why na di kan epe wo biare no. Na why na ne ho di kan ye wo bi akono. Ma nti ase ama wo. To bempa wo abonti bia. Minya evidence. Also bempa betena bontia ena wona na hwe ngege ena no wona na hwe ngege ne ma ena no wona to aduane ma ne medie also bempa na adwuma na me yama wei na opese mimi ni twasidi ena na nka meto aduane ma me ne me mani na nka wo pese asofofo no a me ba bedi wo matem a na wakogina wo popete so bompa ye mame etimi yi intercessive force ye mompa ye mame because me ye wo dirty works amount etina pese sa asofofo no ousu bempe na pese beduko bi na emeto aduane mame ni ana ube chan trose me every week bia wo send me sika timi agina puppet ousu bempa makacho se me mame ngege me mfa wo nko dirty se ne ejimifo ne kwasiafo bi begu abonten a omutimi di watam timi di watam de wo kodati twitwa ntroto so no da bi me ade bi a metena ka fa obi a menya evidence wan kasa wenu masam approve me say me ntiasie mo obi ntwa ntroto so usu bempa na me so me ntwa ntro ento so obetre ase wan bo ani wodua akonom baga biga bites abetna agranti interview wan fere ebeka che wiase se engegeni afiaso asnega yeden abuboki atoso osu bempa na se kimu asantene una ye kimu asantene se ka wonye kimu asantene na ebra wo beka che na me se obofuo ehwie nsuo ede yagu na akora bi ne sofo so ama na chi nyina aworo ye de pictures no the videos no ensama wo kan ye wo ma bafia ha timini kan me ye video na wo ma na na kwasi send videos no nyina de abrame eti wo usu bempa wetimi de na na kwasi agina puppet so catch na kwesi say every 2 weeks bia na kwesi send me sika ousu bempa ne sika na kwesi wodi yo because me ne wotena si mani fudedie bepem sa brei o ma me sika every 2 weeks bia o ma me sika every week bia o en share me bia mo mu ko school nwie yo ousu bempa me say medjuma dirty works are now de ye ma me no se pona ka wo hwe me ma every week send sika osu bempa wani nwu asem ho
Kausa betena bonten sa beka. Mama mami ngege sika. Ena mama mami ngege sika. Mama mami ngege sika. Me betena se. Me betena se. Be ye covenant see. Kwatrin kofuo maame. Kwatrin America fuo. Kwatrin kofuo papa. Me be join the covenant see. Eme sika ba. Etu usu bempa. Senye wutiri mu na eden. Enka obi ti se maame ngege. Se mangege kura di wo kapra. Enka yetna bontenka. Enam se wabo ani wodu enti. Osu bempa tie wankase wanu mu nsem. Na mi wia me ba be expose on turobia. Wako guarantee interview we twa to me so. Ama wia se nyina hu how otrofo a hoye. And how dangerous when ni kwanse wo. Number 1, obi wo wa sorry ni kwanse oni udi nkomo. Panyini bia ben we ni kwanse oni udi nkomo. Me mam panyinfo omo ba ofie adue because camera bobo ofie any record the shisha ho a de record wo bibiala me mete me ba bi e na abeka kire me say papa lanchire mante ofie no dwale eda ebo powder me wo wanu masem wo ho akwasi you know it Wamu slow no men can who be you. Wamu slow bloggers a different woo subempa and gegen can who be because of say. Mintimi me di watem dirty. Mintimi me chamo. Mintimi found codeti. It's me. Also been palestin. Ube provoke me. Ube ya me David di matam kula also been pangege. Me mintimi found codeti you. Mintimi di watem dirty. Aya fat. Mintimi ni watem dirty. Osu bempa se me de ukọ dirty se ne nkofo gu media so edidi watem dirty me fa unko but obe twantro to me so osu bempa me ba be expose you se nkofo tia bonten ebuboki akese e twantro to so no osu bempa me obe boki be twantro to me so ma wonkula no sangogo me agimifuo nkrasefo ma nipa fofo no a wate wo magum osofo a wotena altar so ekontokwa da bia. Are you not ashamed of yourself? Are you not tired? Are you not tired? The bios ni pechi say yen kontokwa ebusuafo ne mi be review secret bi de entia wadanem tokwa pefo sa no ono abeka de entia wadanem tokwa pefo enti wonu obi kokura na akopata na ontie wadanem tokwa twan di kulontia me say he is not doing the work of God. The people who are doing the work of God is there. They will never donate even hour to promote social media beef and also beef the bia or software wetimi ate ekuo mienu the bia na nkofo ho defend o ukọ asole anu akoka se munye kom na nyame be ko amamu owusu bempa de adwuma me se me time bebebe nyina ne se me se papa na ye bia wonya yo ntwa so me tia bontia na me pe peace di amano no enye ne deba kokora peace ye papa we ye chiwade ye me ka me kire ho peace ade ye frɛ ni peace ye papa we ye chiwade me say papa we on let me tell you guys onyankopon amano adoma chede kronkron which is engege. I will never nyankopon amano adoma chede but unim onu ne wo se o control a chede na ekuta no ba wode wasesa me se enei papa yi obre papa obre e wona adoma chede ni mu obre papa because what dia adoma chede na kasa nyakopon dia cheche no ene nioma na nka wo so wo ye fa adoma chede no na nka nchiri manya so mfaso no ode ato because of stomach politician obeba be din drato politician so ama ne ye na ya se kwatroa mu ayamenti owusu bempa ye wo trofo na nti na me baba expose na tro ana wadi ntro aduru ntro wan fele obi a meme no ye dirty works obi a meme no me ye dirty works man na ka me uti bi pie ba be di ntro to me so ye te Ghana ana abeka kire Ghana fo anyina se ye papa Mahama moja won nsa nyame no wakasasa na kai nyame se wakunkum nipa nyame se ne nsa o chichechiche bini sa na abeka ayo
Ya waha ye nyina ye nim de wodi di yankasa ye President John Dramani Mahama. Ye nyina ye nim he owo be pa me ma me ngege mintimi fa unko deti. Mintimi ni watam deti but onim obi biala wo pese wo de wo deti. Obi biala pese wo di watam bia me ma ne kwanya ma na di watam de wo deti me. Because me hunu se wo mpa asomdue ye dia asomdue abo dua wo na kaya no ane sen page ya share me manim guase me ne wo yira kotena ewo ekromi ha me ne wo yira kotena ekromi ha o unti fie hobi wotimi ama wo yire aye audio etimi chantro wo audio ni mu kika ensema enimu nyina wo audio ni mu ede akwa edi akwakogu account wa ye praise you na se account ne kosa ashawoni tutu jantrani sofu na wayi nyinsen tuguo ayi no abortion sofu sa mafia job sofu no ayi no your friends saying sa mafia job no edu bechi but na wa no throw shade edu bechire e ma one course so e de frɛ wo papa ewi akire na hankopu gunsa uri afisa video no usu bempa yeti Ghana ena edu bechire ne nkure ya ekwaye live video yeti Ghana ena edu bechi frɛ wo the same interview edi wanim guase bae me papa onsa me ne wonam no se me ye bibi na pesa wo kasa kra me pesa wo be kasa me so de tenase na me amfa mani mu nko se me na engege mi jai wanka won kensema nke go abonte fa ho usu bempa because minim se wo ba ensema obeka no ebe say ene wo ministry ne nko I sacrifice this ene ye twemi abasa hwanti ne ne kwajosi bosi abonte a ogu engege ni mase hwan a wo se gu wono akasa ne nabusuafo ani mase hwanti a eye wo osu bempai kwajosi bobedi watam wo ho anu afafo afrɛ me abrantie no Nathaniel no a wote wan no na eye ma homete na mafa camera ene abrantie ne se onya chance ba me ho ewo ma ho yehia bremu ewo me mleyomu wa take advantage ene ode meti abonten etwa kankan na wo ka bi kire wo church members no etwa bon na wo ka bi kire won kasa followers no ene sa atwa kankan no etwa bon no meme de kura de wo se wedi 16 but o man de wo se wo mo de to a oni obe professor obedi kana ma twa o su bempa wani age edu ba kire apostle mpo akwa we ya na beti abobobo kwasia we betra be ka kire se me ko gina na ade so ko ka kire me se me ma mi ngege osu bempa wan fali asem se ma mi ngege ya bawe osu bempa na wo mi nu gina wan na ya bawe mi nu gina wan na ya bawe wesi ne wesi asimafa me na me ka kire se me be ma enam eni ni mu mempe eti kona ko check me records se mema wo mani madanyina e ba abonten wo no kuremu ba beka ka ba se metwo manfo nko a me de metwa eji metwo man nko a netimi atrate me o so bempa wan feri ade etimi akwa granti interview se maami ngege be se wo pe maami ngege de ne ho hyehyew maami ngege de ne ho yesei also empa mi donyame me ma 24 hours ochina kogina sorry me ma 24 hours sa wa ma wo different for na ma me ka se sunsumu wiase ne ngege de ne ho hyehyew sunsumu wiase ne ngege be se wo pe sunsumu wiase ne ngege pe wadi wo sunsumu wiase now say a real life wa also bempa after me video 3 months time me baba expose you se oba etise me ma mi ngege na metema wade ase na wo so de a wo frefre me se me solin free ma wade ase emla Ghana ni enkonko hye baby se Kumase na wo nice praise pa wo Kumase se ne mesi expose no yembe show
On say most of Kamfu will come for me no. All those baby did that rush B page. And then get bathroom where we didn't want to feel. And then get when you feel. And then get one more corner. Oh no, me picture. Me picture and also one year chain me picture ne de bre wo. If you want to start sa onia mano. Se me. Se na me pe mema wo mo ho ye nwadwanwadwa te se wo te se wo osu bempa. Se na me pe mema wo mo ai ho ye nwadwan ketenkete wo ma ya se kwatwa te se wo a. Omu tia fo ma na omu buato fo mo a. E mema omu ho kwatwa te se wo osu bempa bombeletia. Papa, e ka that time no na me call a lot of issues. So unim na me kama wade mu nsamo kire wo. Unim say na I was going through a lot osu bempa. But unim, o blame me take it sika baako me di ye. O blame me take it sika me enu me di ye. Because on ho ye nyaja. Me fa me bag. E ma Ghana. E ma mese ne wo nkonko hye Kumase. Enu nti ni bebrebe. Me see me expose brutal. After 3 months. Sa won kwasiafo ne wagimi fo ne nwa na gu social media no. Sa wa ma nya jimi no. Wa ma nya jimi no a. Se de mesia gu onkwasiafo ne ti se obi kunu ene maami ngege akwakwawe. Obi kunu na no omo se wa ne maami ngege sa kwadwosi bo no. Me se mu hunu se enam woni mu nti na me kɔwe no se na mu hu ye. Etikawo enam woni mu nti ena me kɔwe ye. Na ka wo usu bempa die. Me maami ngege me penama wia. Be ma me ba panyini a t-shirt ya de shane be woro no usu bempa. Me se ngege me pesa me de obekɔdati usu bempa. Se me maami ngege me de okɔdati a me se all your bloggers any BBC any Al Jazeera can never save you. Even UK court can never save you. Even in me say IGP of Ghana can never save you. Because Bonia wedi and one. We are also we are innocent, no. What tia bontain, o pesate we tria or 2 be with me. Also, Bempa. Me say, one kind ya me my ya Wo Bonia would dear dimmy, that's what me trima me maming gege me see me woo, kosha sama dokula osu bempa. Me sama kra will never forgive you. I am nobody, you know it. Me yo yeni ba. Na kami nyo yeni ba. Osu bempa. Ubeti me de Kwame despite ba. Aba betri. Condemn. Ewo media. Osu bempa. Mimi ya mobrohu yeni biba o. Osu bempa. Engege mi ya mobrohu o yeni biba. Na sengege se mi papa ni Kwame despite. Ena ka mi papa ni Angel Krimwa. O usu bempe. Aka mi focus kwa mi sua de. Me ye ohieni ba mobrohu ni bi ba na me hwese ne wo papa yi me nim wo fli edum sofu onyina ene eja Daniel mo ene sofu ye friend say kusibu atentan that time mo ba edum na ye nyina ye nim from crow from asafo me hwe de wi omo tete wo e wo media ne so a ene ye ma homete me fa wo se masene mu ade mi jai me papa ho. Mi jai me papa ya lefo ho. Mi jai me papa wakwa ho. Mi jai me mebusuani ho. Wo adwuma wankasa wo hwo ase mu nsuo ba entumi anya ma ho. Ene na me de time ani ase amanya tan. Ene ma me ngega ya tan ni bebrebe. A wo wusu bempa ne church members. Ene wo wusu bempa ne nkrofo. Say yemfa ma me ngega nhwi ase nyina. Wakwahye echi ohinta du akire. Platform a yedi gu mani ase. E honum na chaso wusu kwa awoko. E honum na abortion sofo ne kwa ho. E honum na won Solomon omutro anointing oil. Wusu bempa. On se di nyina mejai. Because me any po me kayo me kai say osuma me say me nkoye wadwuma ma wo ugina wo puppet so da amase Ghana fo nyina ehuni say ugina wo puppet so bom paye ma me o Ghana fo nyina ehuni me pese me giant tokwa ne kora se be ya udin beto wa wo se ompene me nkoso ana me fire o so bemba me dia wo pa free me ho won sabeka I got nothing to lose you me come chiro me se me da techem
Also bempa engege me, I got nothing to lose. Mami ngege, I got nothing to lose. I have nothing in life to lose. It is a who also bempe, so you will be a what junior quite party se penina and can be to send me mami ngege. And can anything concerning about me can be to say tramuano or bloggers no on kwasia fuanefo. Say anything about mami ngege, you people should not go near. Because you know, you keep saying say me beto kura na odadeja e won pasoa metimi afanto onfere metimi afantoma kata wo he na ka ye kire ahyawo ni tutu ni osofo a wodidi nkofo yirigu nkofo awade a enka wo metimi pie ba beka bi oba na woni ne wale ye wo UK ya no me ka kire wo pray wode woni ni kunu awade mu nsam ene ba ye wo su bempa o wa yiri wo UK ya enti samese me down for next available flight ebla landing o su bempa engege me down engege o su bempa engege me down for next available flight ebra ekromia na me prove chira say who are yili wo kromia e wo ba wo kromia me down o su be pa me mami ngege me si who are yili wo kromia eye me na me je wo marriage certificate eje wo passport copy ene wo niema ediko Ghana embassy ekwaji eye protocol visa 1 day visa 1 day quick visa express visa edema wo yile no ba Ghana ebedi kotie eja ne baketekete ane aye no operation wo kromia me say I am telling you Owusu Bempah sa wosi wuni ayire e wo UK ha I am telling you say for next available flight ebra UK ha ne enko court na me improve na me fanchira o Get that soon defend. Yes. Make only one way to be na me fast in the Come and go for solitary covenant seat. My friend apostle and cancer apostle that soon defend the covenant seat. My friend my menga can cancer my menga get that soon defend the covenant seat. A time apostle my menga get defend the covenant seat. I think children man go 40s. Man go for say nisika and you but a yiname a human and ye na so ba. Now be defending Yamini Pano, not supporting Yamini Pano. Yamini Pano, and Yaminam no super German for me, Schneider Banner. Also, so defending on the Sabakan. Yes. Avabozo, yes, you too. A number no at time say, double, yeah. She say, at Tom Say 3 times. Me back room, my baby program. I believe said Debra, more boy, and a county more viewers. And a crowd not so full catch and say, Nick Party program never go by 100,000. First one. I just say, it me feel stadiums, best 3. Because when him say, come say, near Crash for Stadium, and Fanny Pabe 40, and 30,000. Na program back, we need more than 100,000 a year. There's a crabby son social media, no, and your bonnet, a boy, a preacher, and many people, I tell you, your media. You saw me devote to me social media. Also, Bempah. Me devoting all my pages to promote a church, promote a covenant see your business that you are doing. Who did ye business? Kasi say project and nyoma bama who didn't want dance here. Now so dia oba and nyoma me my yama would dia won pesa obeka. But wono beji medamasi. And get money 1,000, and get money 2,000, and get me money say, na me di business kasi say ebano. Oh mami bi ni wang, and ka oh mami bi ni, and kamini chum ne mama misika. Me se na ka mama misika. Na ka be mana me ne tia no. Ah me devote to me life nyina de wo Owusu Bempah wachi as a father no. Be ma me ne tia drubre bi kwa me busa ne hwe no onfa mame. Because okwa Ghana fo ni complaining edruble bi be man se minyai wachiridie
eti bi ko busa be ma ni sika me busa ni bibi kron fa ma me ada wo ho na me de wo to phone so e na ka cho se tie me yes me jai sa de we se be ya me ho beto me e de asem na o kan me be boni nyina akiro hwa owusu bempa me se u be nu ho owusu bempa me o pa sheda eko seti me ma me ngege app on na yemfa engege me twe ekora me bebo so owusu bempa se wan hwe ye wo me ho na ne wa ye no we ntwa so ba bia wadu no we ntwa so na se sei omo awubo wo mo pa no wo mo ntimi enwumani mase omo awubo wo mo pa no ohintadua kire otebo wo ntumi anye na se sei wo ka kire wiase nyina se wasakira uni enkura aguro biem na wasan akwa aba baba be din kura agura owusu bempa na nyi obi ena di ni ti age akire ma me ka me kire wo Preach so can question me penalty. And then for any apostle ne Mama Ngege. The mechanic say in Shira. Come on, come here, grab over the matter. I'm a judge to come in family. Now, what the matter, my chum, and come I tell you, young Kunipu. And who do my terminal, my sort of craft and the Bamo. My eating, you'll be demanding behind you are. Is it a man say, almost some back of them since swap. Would you know what Cassa if I want? Woman at Tenasa Casa since the governance in the Iba. I may answer public, you know, or make a deep matem. No, says all my dinner be a no cock deep patem. Until I may do you come up, if I saw you like fire, say, oh, papa, what you say? And how papa him say, and you'll tell you what time woman get, you know, maybe yes, because from here, Manengage, so we faithful to on papa. And I mean, papa, who did not tell my young room, to be all about the Timatum, like I said, so Miss Wimber is so swap, and I'm soon becoming job with him in papa, and let me found all the papa to Miss Smith to attend me, you baby, I may face you. I mean, papa, not to say. Come on, me, what can say, my name again, Timmy, papa, to my when you know me a bay for. When you know, who be Ghana for Mate. Ghana for Mate. Sa audio way 3 months ago. Mukai audio way. I think that 3 months or 4 months ago. Obe jina ne puppet so. Ebe kachile Ghana for se on suma mami ngege. On suma mami ngege. Oke kachen kofo se ngege ba Ghana. Wabese ne pe home druo. Na wo papa penmu. Me anadwo bra ma bedru Ghana. Me kope baby ada wo se chinchiri omo fa me mle fie. Me bedru fie ye de wo nan. Ehon pinsuo asese agu eye akunya so. Papa, aya wo ba be gina park so abobolo kachi omo se wo nan ase ebe se wo nan po no omunyi hu no omunya se omo de sauce wa hihye wo. Obi ame maba bedru Ghana anadwo. Me kope baby de chinchina ye fa me mla wo fie na ebo mpaye na menchia wo me ne me ba boy na papa we mi bedru Ghana obi a wo yale me me your friend say me kra me mfra obiem ewule na ya no de ka be fa yen wo fle ye busa se wo te sen ya ye se ye de wo hospital ye twa wo nai ba ko ukokromoti ba ko me bedru Ghana na ye yi wo nan agu table so na dwobre wo nan no ehon pinsuo tinsuo pinsuo na me se me ne abrantie bi edi machi na me ne ba Ghana me jai abrantie na odi machi ne me ba Ghana ne nan ne nsa mienu si ho na me ma be ma die ntise egugu table so ehon pinsuo owusu bempare sa wo try me ahon wo bete wasum nsem o me se me mpesa me do be kodati but me do nyame se ne me devote to me whole life
Ah, man fell se ma wali egukula en fame ho. Man fell se me lost to me life en fame ho. Man fell kra se me family ko kra. Man family ho, man fame man ho na. Osu bempa. E free na ko se we se me te wo next interview bi mu a. Me si say fleet atam na ekono ho. E fleet atam na ekono. Me pa be je audio abankofo be guso. Edi watem sa kopim say unsem hunu no bejai because me hunu say wo say ya the respect ma wo usu bempa on pe o papa we you obi a ya the respect ya boni dua say woni papa we nampa na so bebu no o be respect no o be hwahwa no o be krokro no obu jimifo bu kwasia omu Opedia mingege me kwa kutwetwe bi na me dia begina nso opedia me kwa kata mani na mabeto ne ho ope wo mo mbeba besese ne kwasea ope wo mo mbeba bedi ne be kodeti betwi ne so afa so Ebra Kevin Taylor ebe kan se wode watopa videos ni audios ni niema ebe ba be gumpem wode wujantra audios wode wujantra ni ututu videos ni na be ba gogudwum no Omu stop Kevin Taylor no na me ka ho bi Kevin Taylor jai watem didie nyina me ya me si me kunu Kevin Taylor jai wase watem didie me Kevin Taylor jai wo life ma ho me ka ho bi any NDC for mpanyifo enso wonya NDC panyini bi ana wonya no na baba betra ho oba no aba betra ho se e na oba e na ode ne ho hyehye me ekuro die ante se na na me de me ho hyehye wo papa Uji uhudi papa Olumai because of say when you may be a woman jene wo from na me nim ne wo mo pe atititi sika mo kwaye ye wo mo to emo mo de bani na ne nam wani mu nti eti wu firi say sa ma no mo pe na wunya wo mo we wo mo no wo mo na ye wu test nti no mo we wo I can't condemn Ba papa me testi pa de me nwima ba o me nwima ba osu bempa engege me nwima ba o me win nam de nam wo ho oya no akwese we achi me catch mo say kwase asema e koso nyina papa ne nsa wom na wo hyehye wom achi na kasa meboa oso no kasa piaba Papa no be katira mo se wajan kula aguro die wajan social media aguro die also no ga also be pa me se me dawo for next available British Airways bra UK Katira wo lawyers ne wo UK ya no Katira wo yele na wo so de an wafafo no ofre me no threat wo the police fo da bi wo the court threat me ne akwa bi sese ye nyai wa asem ka omo de ye be court no mesi wo usu bempa me del wako jina wo puppet so wo bomidin ma mi page mu bi na free America frame se ma mi mfiu ena man fiu when you say nwasem ufi puppet no what's up back grantee interview ubeti wasum nsem so uzi umu on unim say uni ni pa ye bi also bempa uni obi ye bibi akwai you are a bitter soul you think say you are better than all the Ghana pastors, right? But you now you're the most bitter soul. You're the most wicked person among them. Oba no amu also omo na eyo bone. Chile first na ni anymore. Afi mehunu na me anka sa odi bia me. You are very wicked. You are very wicked. Wankasa mesi wo usu bempa until say Ubekwa koto mi naked pictures. Bekwa koto to mi naked videos. Send your koto to asofu for the no. Ede buy. Suma say your family me go many mase. And I can prove to you. Osubempa, I can prove to you. Onam na wo sachi wo yonko asofufuo naked pictures wo amanim guase wo amoni ama ewi akire o se de maami ngege na de wobofo ho asamoba. Shame on you audio so da obi page wo ka kire ye se yemra ne koto
eyi ma yen na me yen kokko fire wo obofo no obofo ntimi nyi awie ye ni di wo obofo atem when ye coach Otebo audio ya me boy e kire se wo usu bempa wo ye innocent usu bempa wo nye innocent you first name nim say wo ye innocent because the way obesia ye wani mu mobo wano de na wo praise nipa wo wia wo kodi sofu bia tem wia ose monye nkoma ngege onye nkoma wei me ye madu se me feel because me ena me ma me ho kwan also bempa se media me da form dado me engege me da form dada na pesa me no ye ye hu fin wo form ya no wa mu se ne mesim no wa die dikadika maka kire ho me ha say me ma o me ma also bempa me ma emfa unkodati ba me man kofo kwa mo mo de wo kodati wa duru ye so betimi abo Ghana bloggers nyina pa me bo a also bempa engege me mo Ghana blogger bia pass o me defend it. Me mo Ghana bia pass o me ba eniema me di be good form no. The whole Ghana bloggers no be opekwensi e di YouTube bia befa. Aya so mu defend o. Aya so mu dingega tem but still no mo trendy wanim guase. Ene what done enwosre nyankopon de sra wo. What done o platform na uja makacho se usu bepa me nya hwe. But ujina platform ne so ujina sa wayi ne so kama semwa na tender has struck you ujina wo puppet ne so kam me ma me ngega sem osu bepa na tender has struck you ujina puppet ne so di ntro na tender has struck you Ghana wan enim sa won kan okre osu bepa Ghana obi nim sa won kan okre obi anim so obi ni wo bedi nkoma edu sanda na ade hye nkom kofo aba won nchen ni wudi amampanyifo ne nkofo won nkomo no e na ade hye nkom e wo yi they say aduma chade nkasa na wo no wasan ye gya to ho e na wudi ye politics na wudi ye business yetia na beka se mahama nsa wo moja wan nsa wo this mahama ye this mahama ye that nyame aka kira wo say nyame aka kira wo this nyame si say on konkro wani bie you see it and you saw it Rafa hair enjo Rafa hair and now ba me this and your friend say papa your friend say Canada Japan that can omu nyina nim say wo ya trufu o omu nim o mahu MPP bay foni nyina hu say won ka no kore Wama hunu se niyama papa ne wo mu no wodi ato de amato adakam Wama hunu se niyama papa anointing na wo mu no wodi ato de amato adakam ena de akaw nyina wodi bo business na business ne de wanim guase e ba no business no wotena property konkru we so timi hwenya me anim twantro to me so twantro to nkofo so tra ho be ka se chairman wuntimi ena chema wuntimi na beki kansam farmer hama ho de kire ho I too ashamed wo futufo o ma mi tufu a wonfa unuanum tufu a wonfa obia tufu a wonfa akora we na wo frɛ wo eye wan kope ema wo kosisa na de ne nsekan ekoduru agrada afie kofifa nkofo ko agrada afie asu a moto ko ho a ya chi wutu mu ene ebesi nne wodi wani bidasue MPP force ya me ya chi wi Enya edu ba chiri ya edu bonsam Pawn Star agent edu ba chiri the Pawn Star agent ni odios ni niam na ma bonten no edu the Pawn Star ejuma edu ba chiri ya ma ho ekeni kwaso sa betena Facebook sire sika ena momle misika ena omle misika ena omle misika e ma no momle misika ena munya sika mu de akoma ngege otwe wo kura ye leading kofo mo betue sika ba covenant see ema wusu bempa yetimi bitimi be ye life se nkofo emeboa papa ne church mitimi twimi followers nyina so omu mepulu sika mla na wo betena abonten ayese na ngege me na me hwe no ngege me na mtwa aduane ma ne die na me kote audio ba ko a me pese mebo wo se de yin oyele na woti krom ya ne se wo me ho nsem na oyele ne nsem a wakacho minim se wo kan nyina wo boa because papa yi sa me kasa me draw oyele no me kasa me de ne ho nsem gu abonten me ka etire kopim tire
ebe gu abonten a okon no wo ba ne biem wo UK anka wonsia mahwe wo ba biem beta ena da be na me ko UK ena me ko wale ye ena nka me maami ntimu bie ena me papa ntimu bie eya dan abaya ne ba Ghana osu bempa wutie mi a Nana Kwasi ena Sunday pictures ma wade pictures secret marriage no ma wade pictures no Nana Kwasi na Sunday ba afie ho na me tifie ho bi maka kirewo osu bempa me mani hu wa wade pictures na me ti wili ni fie ho bi o Nana Kwasi na Sunday sa pictures no aya mi na me se ka me ko sa pictures no dia ko snap akohoro aba babubo fie ho ama obi awure fie ho no mo a obehu se sister no owokunu because sister ne ho ofe ne tokotokoto ne upeni bia ne ho ofe dini won dini huni ne se na yakọ but ne ho ofe it is a sister ne se obetimi abebo pusam kese na mu baba bebo ki atome so a wallahi sadie we fanfa me fiche osu bempa kase wo dwawanum kase wo da ka repeat after me osu bempa repeat after me better sister ne ngege kotena ne fie no sister ne ho nsempa wakeka hwe oba no ne ho nsem chami o enti bra ne be start na men start if you na me kotena mu no ensem oba na wodi ni kura wade ensem ba wani mu no wo dodo no di no woni ne nyem ye hu so nyem wapam ni kuna si abonten pese baby abema ne wokro ne be kono ono asem na wo kan osu bempa I dare you osu bempa I dare you come with the next available flight bra me se for next available flight bra ni enko court wo UK ya na me prove nchiraw bra for next available bra British Airways bra na wo yo bia unimu nyansa e ka be kwa grant interview wako gina wa sorry dem baako mienu aka me private issues wo public unsan fere me jawa me show respect still oni so respect no wodi nkwasiafo we junso krobofo ma e ma wo mo kankan wo manim tantan echi ene wo mo kuma media na media no hwan ne betimi akon a fight defend wa cheme ngege hwan na wo de neighbor why na wo se wo de neighbor the more wo de wo mo ba no the more no se si a wo we when first no mo ba na nim se ayo mo a meti oyile ni fie ho ene nsema na ekochi kobrema nyina menka won to kwa mini wata mini obi ani problem na akoya ne mo mapei HIV ni be ya oti Germany sisa konkoi hilda du mo mapoi akora fun abaya ba kyereba a wo di zoom lion panyini e wo Ghana yi krasini unsoli ma dani jantra fo tutufuo because wo di tutu any jantra obi be di wachi anu adani tutu jantra ni obi bedi wachi anu adani tutu jantre ni ko de bia wo so anointing oil jantre tutu jantre anointing oil na ade bompaye e man kofo kwase aba weti abagana aba bedi obi kunu zoom lion ni bi ama ne pictures nyina aguya eni meba papa ni ye innocent kametwe papa ni nebuso osu bempa minim abua kwasia na wan na this send nkofo timi do kodatu ba me expose e ka me expose woni won kanaman no heavy untwam wano wo wano ka me expose wo mo big time ufri ha ko me fra o ma me ntomada enso me mami won ebia onko wakopam biasi o me ba me to slippers sefa koma mami o church members na o ba no o church members nya me to t-shirt ne niam de ma sefa koma wo o betra bontan na wudwa wanum me say why baako why mienu wutimi ye fine e betra puppet so eka ekromia immigration ka se wo na wo ye e ma me dan
And I Emma and Gegeno, Mina me ma penny fuobi, Ekika near my bomu, a man in Krata, a chromia penny not Yano man Krata. Branabet Gana wo penny kura wo chromia, or man Krata sab the war, what the woban agent Krata home office. Yeah, proceed application amount. Messe bra. Because me pew ewo kromia osu bempa me pew de wakogina immigration fu anim me pew se wo wasofo ete se wo wutimi wawali kromia na tim ko ka kire nkrofo se wo ye fake awade wo kroma because wo de wano atoto America fo ma so oba ka asema esi uni twi blofo ne ba ntem asem be na esi ewo twi blofo ene ne ba ntem Emma wo pa wo gu wo musunti umpese wo bia be hu se wo ekromi a wo yire wo kromi a na atabonte na me say for next available flight bra ekromi a I am waiting for you wo subempa wo yile no woni baby amete for next available flight bra ye ko gina immigration fu anim ye kwa gina immigration fu anim e de benti na wo yile no e process fake document. So see unwale no a did no process fake document and they come home office say ya de give sama se be ya ubenya kwaya ba ha ba hospital na ya peti chikuro shikuro ashishi unan na etin suo ni ekuro ni mama na wuo me say America fo ma na de o matoto o so a wo gigi wo mu sikadie no me say Uya bema wa usu bempa for next available flight bele kromia na yanko puli immigration document ni mla yanko puli immigration document na yan puli umara certificate ni mla na yanko koye blood test DNA say akrana wa kromia wa ko 10 years no akrana ya de sika ya twetwetwa ni mu nyina no akrana wati kromia say no the pimps are brain. Walk off 3 years on Timmy Nante. What was a powers? Also, Bempa, Obana, what you chromiano, young one with Jumano Solinante, Mire. Messi, young one with Juma. Also, Bempa, now look at it and get away. Me won't get home formation. Also, Bempa, me will be chow. Me doyame. Me information and Cassio. Me and get information and Cassie. Who didn't get information but who me lusu adwuma o me lusu church members me lusu obia eye me na mahunu nyansa se manhwe ye na me di wo wenya dementia says wenya pepper pus ensa wo nyansa nom onomo eye woni braboa peteshinu a na wo ko grant interview a on camera se nya me na mahunu ne saa e ko usu bempa se dia wo de ya me no wa senke ko fa ba bia ko bi wayi wadaka mu ne nyina begu abonten enka wabeyi wadaka mu nyina begu abo me se wo usu bempa wo se wo tumia me se chante obana wote ya no ya nwa wadwuma no nsole nante na ne maame ne mfra me nka je me se op ne papa healing no osu bempa me se me ma wo fa America me ma wo fa wano toto America fo ma ne so biemu tom ejiji wo mu sika na ada ma ne biem ena me ngale ne ma ne dinachi aya so obewale wo boa na wade e ko 3 years engege Nana kwesi na sending wedding pictures ebra me koji Ghana visa ede ma na ile ne de ba Ghana no nana kwesi after ba Ghana no nana kwesi ene sending pictures ne ba ye ede na me hu se nana kwesi na sending pictures ne ba ye o ile na nkasa na de ni nyina ba kire me se hwe nana kwesi akọ sending pictures ni nyina ba o ile ni nyina ba ade na ade o ile ni se onye ni parfum onye ni parfum very pretty lady ne to soso wo de hwe maya ba kire ba mafiafi bi aya wo ne wo mkodeda meti eniema bi kura no chese ye metan meti eniema bi ni nyina no oba begina enye na kre
enya me kene ne ho makika fa me ho nyina enya me kro eye kin obo sa wo hwe sene oba oyiri ya wote UK ha sitie na me ti sa akwafo bi ababa wa bi akakahire hire atutu na pampam wakɔwe be se 2 times ya me say papa we ni taste o betra wa be ka se meme ho bawe na wo su be pa me no ho na ye soft wo ye so wo to aye benya nam ye so won sa na won sa wo preach aye ahwe won sa achi hwe won sa achi enhoma hwe won sa achi homa na ka woni nam na ka mimi nim na ma kenye kasa na ka ye de bebo kasa so na abetra na engege ne ho bare wo ba beto me ho o su be pa me se me fa nkodati ba me bieful lie atum ho sa wo de wotimi makwan beautiful lies. Makwan mankofo frɛ edi atro ene niema. Enka wo beti wasum gumbe sounds. Me say ka me maami ngege. Eniema nka me de guo atomu chen. Nyina nka me say ka me de krado be sie niema apie. Ka beti wasum nsam. Me de ngege maka me ni hwefa ho. But wo mo wo hwefa ho no. Wo mo na mema wo platform. Also, my party, the American. Me say, and get me ni sheva on. But me say, Mema will be Biala wa contacting me via platform. I'm an abba. When you was him, Women tiening trony bina mentuaso. Women tiening trony bina mentuaso. Ebusia 4. Also, my panema koso ewo media. Bloggers ya attack me. Or church members can attack me. If they cannot use that energy to promote your church, they should fucking shut up. Because listen to me. No amount of bloggers how you pay them to come and fight me, to pull me down. Say your family audio sumla. Even your family chocolate me go abonting. Do a fucking care. Say wo usu bempa kototo. Na minim sa ototo kote ane chada da. Aso for kote any omo and kwofo niema information. Me so also bempa me ntimi fa nkodeti sene nkofo de kodeti. Yes, I can do that. Also bempa engege me ntimi fa nkodeti, but obi bi no person me man platform. Someone found coded, I will give that person platform. Me say next available Friday. Let me prove you can only deceive your church members. No imagine more. O church member tiwa onye aduane ni. Opon anu eyi afa ho. O church members eyale, o church members ipedwetire. Bu ade na maami ngege me yama unti ade bia na watchu bia wo so send me skade na me yama. Abra accommodate with church members ni bi. Abra with church members ni here sika ko hospital. Abra with church members here sika e de aye capital osu bempa. E de na me yama. E de na me yama unti na wo se wo na ahwe me mama me mawie school. E de na me yama. E tuba bontia susuma ne me look like say asa me de me nya bibia ama osu bempa. Also bempa what did not do much at the aqua cupboard me. Not the beer software. Ote no abesoso, ote no asoso, ote no asoso, ote pui no asoso. Uye ni pache Ghana as of one and go for come hasem. No. Chesa would you be far down for nani ni jaya. I was so company pakron a boyfriend, and an ele dada, and an a girlfriend, and a naile dada, Nakores or when a one summer, or when naked pictures here, or when a new summer recorder, now what cotona dia beguni pakulani masi. And you were Juma Hoyen. Osumempa. Me pe peace in Pama. Peace a me Pama clan. Eye bonyunu ma osu bempa. Peace keke Ghana for muntie. Peace keke me pe ama osu bempa. Adane bonyunu wona sum. Eniema ekosu onse me kachem se wo hyehyem o. O hyehyem. Eniema ekosu wo hyehyem. Me kachem se adana me be video no me kachem se blogger na wote Ghana no abe make reference against papa no. Enu ti na maba abonten na mo se meboa oso no nka se piaba
And some now omotia bonten ka to me so no. And some no omotia bonten edidi nkwasesem no. On se wono akasa be grant interview. Edu be kire. Sa kwa no ane ho te se ta. Why se ta? Why se ta? Wanynyim ne sorry manyina yi yatu aguo. Sa kwa no. Awaso okuta qualifications no timi fan kopa adwuma nye. Sa azan akora anu a ye frɛ na du ba kira wono no se papa nani mu nwase a ompe no wan se du ba kye atumi akɔ grant interview afrɛ papa na ba so se omegu memani mase momi enkoi Edu beche na me ka se ebra wo grant papa ni interview ema ye de handcuff ko gu ne nsa no na me ka se edu beche wasua nyansa o Edu the mafia Edu the gangster Edu the tuo aboba Edu the porn star agent na me ka se ebra wo fa papa no ye interview efre papa no elidi papa ne de ko ye ema ye de handcuff ko gu ni se wo dwane ja papa no na me ka se do the porn star agent we ja ye o onsa wasa grant interview biem edu the porn star agent wetimi a grant interview biem ebo ama papa ne de se me e wo agent no na edu o ka se wo so nam de ba me be this me be bie kwan me be use me platform na me de bo afode ama am no me be me de me platform ne be bo afode ama wo bibia la person de papa we kodati o de papa na kodati ima to ase control mo me kami na grad obi di matom ama dia chuka me fa ho na wo di matoma ba etwem enkume atemi di enkume po ana wo di matemi na no masore kwa fe na ni ba mo Papa na me my etin obedi matem bi ani wa. Ese o ma unse. O masam ba ko grant sin so a. O jijire mu a wo kasa e fa ho a. O ma na tena so kasa fa ho. Se covenant sin ni ba. Eni ba. Me pa to Ghana for modie. Wo say ebra oji covenant sin ne tan wani ase. Enipa ba masika ba. Eti se kenipa ba na sika ba na de bi hwa me masku a. Na wudi bi mame so tafre na nka meti UK akola no enka usika na media enka nye papa we ni wuo so ote abonten papa we ti abonten frame me betray and ungrateful when did can betray obi say papa panimu me ko challenges wo ma wadiem na me ni wudi nkomo na wo so dia wa bre me first take it medi Bre me sika utade asema me man gege sika so ntwitwa take it aya chirem because me ba be chirem take it na ode ba first one no se nanka me se eka enam e wo ho a oluma die se nanka me kwa ye metro ti se John Brown se nanka wa bo pepe so se nanka wo sisi threat se John Brown se nanka wo ye tenten kra mo kakra bi kra ti se uche wo se uche wo ye fresh boy Se kana why oh you fresh boy to say uche engege me ya berewa engege me ya nwadwo so ade fu bi ani wono ma me pe o me penam se nanka wo you fresh to say so fu uche ya enka wo di eka chese kenya umpo na abeka olumai se nanka wo you fresh kakra bi to say uche kenya okura na abeka enka me baga na wa be sa utakwa bentoa de ani ho de ba olumai Yeka enama unina. Wo skin no ene sane oni padua tia no mi entimi nkikime. Yes, mi yeni parfum pa ba olumai. Wo wonko ade wo ho akono ntimi nkikime. Timi akọ grant interview twantoto meme so. He. Twantoto meme so. Sa meme de me ho hyehyaw na meme si olumai me ba ba ye den. Wasi engege se obaba ba hyehyɛ me nkyɛn engege se aya me se uni bra bo bites na no watwa manenti wani so don't go there because me de wanu masem be expose bruta ena engege bra na me twa ticket amount chese na me twa ticket me ka ada me kama wade mu nsem ada me no bedi me nkomo eda me wo problem no ada me no bedi nkomo no eda na be twa ticket amount ba Ghana me mra me nkɔhye Kumase na we me boa
o de nine be na ebe me papa mama ka se bi nchira o me fa wo se papa o na wo ho nya makono da se me ne wo konko da mpamu da dabi se wo si wo audios brabe ja wo audios ni gum na min jai beginning of the audios ni enhwe why na na ha obi oba me metima wade ase na woka twete kiti baako mienu miensa mi di sika no de ba mi di ni nyina se last kiti out de ba se nya brante na ka ho ne ye ba Ghana kamesa di sika no me mla Ghana ba me tia wade ase out me tinchira me mla abra wo minim se wudi nkofo yire no nyenye wo mo wo sa history na da bonten egu wo ma wade ye shedewi aya usini me kasa shedewi usini me kasa ya the respect ma wa ho mpe wa just ye gu ani mase o kra aboa e de wa sole kosoro just ye gu ani mase meboa on crofo ti abonti se obi kuna kwari ma mi ngegenti odidi nkofo yire ba mi ja me ho ma wa enka wo bewe me wa bra me tia wade ase mimi poma ma abonti ama me kan wetimi akọ granti interview se me peware wo me ne wo mienu fa wo audio wa wo bra na minyimi die mpie ne fa compare why na di kan epe wo biare no na why na ne ho di kan ye wo bia kono man ti ase ama olumai meti ase ama ka won resist ka wo bewe papa wa bra me tia wade ase Kanto kwa bibia na wo soso no wonim se bibia baba beto abontin bia ososo wonim se bibia beto abontin bia ososo no edi na tema at the church members baba na aduro no wajai anointing papa na nyamede ma no dia sha adakam sofu ben na wo Ghana wo se gisi egu nani ma se ansa na wanya church members senye aduro a ene wakogede ye asori a ene ya kire se aduro ne ho akwankire ne se da bia kan tokwa me ani watem da bia me enwu wani mase ne ani watem da bia mankofo mfa nkodati ne ani watem da bia so obi respect wa and respect no disrespect no se be ya obedi watem na ye di watem na more church members no eba papa isi ye di na temwa ena wonya more church members eti afa mo hu die tia papa we ye ntokopefo e wo media ne so mo hu die tia ohhehye bloggers yachi anopa ene awia se be ya ye bebo ni din anopa ne awia mo hu die tia de bi opeso trendy o ye business amane self enye wagya nyame de no to me se o wadoma chede pa e wo ho wo gift na nkasa nyame na de ma no but we ja gift no wo ye wo no anadwuma sesei na nko baba beka se chema wuntimi ene beki ka mahama sam kire no ene ode be she mahama enkom se ye nkoto abama na nado ene hwede ode ye MPP fo se nye ne yefunu no ese watie si politicians mu a she ene obese wo use power se wo politicians ni mu ede etietie ni pa fa ahodi yeso a odi ahwe o abranti ababontin yusu udin omu di matema no omu praise mabeka chose papa stop wo mo no aseda man nkrofo na ba e ma blogger bia me yesei no aseda owia no asan fa akire obi a wo no owia no asan be fa akire o se mo fa me say me nya evidence ya obi akopa papa we ya chew
nipa odidi papa na chawo obi akopa papa na chawo owie ye waba public abegina ne property so o se wo de ache nipa kro no o flip property ne so Sunday koduru fia no afre me si menya evidence no afre me se o sheda no ye saade no na nipa no me provoke no me ni dinatem no dinatem ene ma nipa no na sorry ba